tatang head job. Primary tanang suku. Kasi business minded borok na. अच्छा अच्छा बिजनेस माइंडेड बरो अंका बिजनेस नि क्वालिटी बिजनेसमैन नि क्वालिटी तंगना नांग रिच मेंटालिटी तंगना नांग बिजनेसमैन नि क्वालिटी साना था अंका बिनि ऑनेस्टी नांगो ऑनेस्टी कुबी नांगो अंका तें खालगना नि लॉन्ग टाइम अंका बिनि नासिक मानि ओ बिजनेस नि आं सालचा 5 বছর 10 বছর हमसे कासे थाना आबो कासे सिं प्लानिंग खाम शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम बि आबो के बिनि नाहार मानि विजन long high and very depth kasi chukman abun quality ka businessman quality ka financial management rangno ti dulane rangno thunane rangno game khane abo sunglungna nang ka ajaga sin businessman quality chaga ka sini unko discipline abo kasi very important self discipline business growth khane ni ba business ni discipline ta ani personal life discipline abo blai ka unta te kaisi ki sini business tong goodwill ro blai kaham na no sin relationship with the public and with the customer sini a goodwill ro kering ka business so sin kasanya tang business so sin goodwill no sin kaham kai talan man kha ka abo pakka sin bagi blai ka kaham ka business one hour sin sa ka bodu bi thana